Hakanege Eucharist Pakuit Dongin Tuai Nagabinda Kong Leona Xiar Nagabinda Kajingja Tide Bam Chukut Min CM Chungi Yiduai Nagabinda Pinchngain Lang Rentatiang Nagabinda Ka Jinga Ega Jingarku Halo Jungi Ba inang yo jing tengen hagamen CM jungu. Duai nagabinda McDonald non kendri ben yo jing koi jing here. Jisu hakanega step nagabinda ka jing kot ka jing ver jungu yangi bangin dup eat yawu bangin dup mane yawu hakanega sngi buram jong ka Maria teisoti jungu lum Carmel tongin bu ka jing dumu jungi bahara lempa ka Maria teisoti duairu nagabinda baharo ki seng renium bashim ya ka jingada janga Maria teisoti jungu lum Carmel ni duai nagabinda baharo ki kam ki jam jangi kam karpang ya ka inner healing retreat but ke jingi kai karpang halar ke jing duai ha kene nadu katkendai arpo etari ba baharo ki bawan shimenda ha kene retreat kinyo jing tengen kinyo jing kuit jingyo kinyo ya ka jinga e ben long ki ba duai ha kerteng upa baru kon baru men sim bakuit Amen. Ka jinga e jango trai jangi uji sukris bad ka jingi jango blai lem bad ka jingya silok jango men sem bakuit kindon rengka bat pi barra rengka bat piru ko himen ko paratong in sangesh por ben ko slai halaga donur kamen sem jangi halor ki pop barro ka ba ngi le ngi usnonya ka gospel uji su krantenge ya ka bet saida ka korasin barro na markim tre ben kala ka bamut kila pennat ya ka donu jangi bakim tre ben penrit ya lade ben ina ka jingim janga pop ben pidiang ya jisu ha ka jingim jangi bun sin habangi le pop ngi penne persha ya ka sain dur ka jango balai nginang IT aman la ki jait pop kramba ujisu nang rung hapo jangi nang sin shar ka donu ka men siem jangi Jisu ba i nang pen kui shu yangi nang pen slay yangi dagas namba kardor ka jame bangin kam i sherhem yame bangin nom kindait yame nga plam how blay badan bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibune da ki jim prakhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle palar janga da ki jingle palar janga da ka jingle parar bakra e changa namar kata na karpar ya kamaria bakui kabaya sa ka teisoti
yak yangen bat kiri koi bat ye pi ko himmen ko para banduai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro nis ne yangi barandala map yaki pop jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Dubai ngibu ya barro ke jing tumu jongi shimet lemba ke jing ya side lem jonga Maria Teisuti jong lum Carmel ngidwairu nagabinda ke inner healing retreat but ke jingi kai halur ke jing Dubai nadu khatkandai tarik hadu arpowai tarik ba barro ke bawan shimenda kinia mat ya ke jingai ke jingorku but hagini gisngi jonga jing Dubai nginang IT ya barro ke jing tumu jongi lemba ke Maria Teisuti to ai ngikar part kotrai ba ke jinga side badon buram janga Maria Teisuti balakarko kanyarap yangi kramba yendala pin klein da ke jinga da janga nginyo ka bor ban poi shawulum ubade u krishi uba im bado basen sha renka badme ha ke jinga long kawe junga men siem bakuit ublay junom la junom Amen. Kajumpulin ng kitab Isaya. Hakisngi jong ahas, ukun ujotham, ukun uyusya, usim ka Juda, uresin usim ka Syria, padupeka ukun uremalya. Usim ke Israel kilawan kiu sa Jerusalem, panyelek thama persya yaka. Henry ki klemla satya panjob yaka. Hapala pantip yaka yingudabit, ka Syria kalaya sela pat ke Ephraim. Kadonut jong usim, pat kadonut jong kipa jong u, kala knyuk kumpa knyuk kiting haklaw, hapapek kal Te utray ula ong hau Isaya. Mapi pat ukun jong pi, usher jasuk, kilet pan yakandu yaw ahas, hapakut kanur jong kapung kapahaneng hakalenti ba kapalet shelengka, unong sajjan patu ong hau. Tu sumare lade shongkop at syapting ay wat siya pagranut jong pi kansir, nakadaw kini artli kiting talaw lengkot, pala ingkong. Hakajing bitar sila jong uresin bat ka Syria, bat ukun uremalya. Namarwa ka Syria lem ka Ephraim, bat kikun uremalya. Kilayasu putsniu persya ya pi kiong. Yangin ya hir thama persya ka Juda, bat ngin ya penting ya ka. Bat ngin ya dakol ya ka nakabantay ladi, pangintung daukun utabe el kum usim jongka, utray ublay uong kumni, kata kamla banlong pat kani kanomja, nabaka kli jongka Syria kadai ka Damaskus, pat ukli jongka Damaskus uday uresin. Hapo nriu po sansnem ya ka Ephraim, en sa panpait langkot langkay, pakumta kinomlong shu kaway ka jad penriu. Pat kakli jongka Ephraim, kadai ka Samaria, pat ukli ka Samaria ukun, uday ukun uremalya, lada pim ngait skem, dalilay omla pan skem yapi. Kaktin jong utray. Sapupra nawa nyospa laipua. Nyospa laipua.
kidonot gum hameriba gumakito kisngi hari kenja masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengkad bat pim. Ringkad bakiru, Kajimpule na ka gospel ba kuit kat kumu Matthews. kaburam hamir petrai. O Jesu ulastang ban maham ya kishnong hakiba ulale bon gi kamba jamu. Namarba kim tre ban kalla kabamud. Kordit yapa Korasin. Kordit yapa Bethsaida. Naba lada yaki kamba balale hapi lale hatirus badu Sidon. Kinjindala kalla kabamud. Laslemba da kaba pong giant berni ba da kaba ber de pe yalade. Henry nga ong happy ba hakas ni bishar yan sa kam isine ya ka tirus ba ka Sidon banyapi. Bad mapapat ko Kapernaum hatu en kindiu yapa hadu baning en sa pinno yapa arsut shanyamra lada ya ki kampala balale hapa lale hasodom kanjin dalasa hadu minda Henry nga ong hapa ba hakas ngi bishar en sa kam isune ya ka Sodom ban yapa ka gospel jong utrai Kecingiro emir kres, ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ minda kasngi kabalang reke ya kasngi buram jong ka Maria teisoti jong lum Carmel bale lum Carmel kai ke jingya de bat ulum Carmel ni barang itip parngi kumbangi puli naka kitab jong CM ba u Elijah nong ya tolupa ula kintai ya ki blaitau haulum Carmel ulale ka jinkinia kaba uble ula hun satia bat kala wanra ya ka jimpenshisha shabar ki bruyu ki bala kintai ya ka jimmane ya uble bashisha bat ki bala mane ya ki blaitau kata ka jinkinia jongu Elijah kala pendimai biang ya ke jinge jongi pai di Israel badula pindu ya ki jimmane blaitau jongi gentil bad uble ula karen lemba jongu Elijah bad uble ula le lemba u Elijah ban pensha ya ka parte ngidon tang uwe uble ya u ngide ban mani ya u ngide ban shakri ya u ngide ban id ya u ngide ban nged ka jimpen de mai jinged kalajia haulum Carmel lemba u Elijah badu Elijah ula pindu shisendon ya baro ki nommene blaitau haulum Carmel lum Carmel ulum jonka jinga ulum jonka jinged ulum jonka jingid ulum jonka bor nadu kata ka por ki don ki pikir don ki brio ki baleshong duai marweshimet batsuki pasuki ki pelong ya ki jaka duai jonki pikir ne ngilabanong mangs ke baduai ke baiti ya ka jingim da ka ba im ya ka jingim perking bat kila roisted but how snem kat darspa sanpo uwe Maria teisoti kalawan pau ha uwe upikir umang ubaduai hangdo Simon Stock ulong rikuit minda
Bad Maria Teisoti Kalawan ban Penny ia u Simon Stock ia ka scapula. Bad Maria Teisoti Kalakular ia uru ia ka rukam ba kibriu kideben duai da ka scapular. Bad ia ka jinkardor bandeng scapular kalong ka jinga ia para kibriu. Kalong ka jimpente mai ia ka jingit uble jingit ia ukris bad jimpente mai ia ka jingit. Nadu kata ka por ha ka balang jengi ngidon ka jimmelin kibriu ki deng ki pong ia ka scapular bad kiba katkum ka jingkolar janga Maria Teisoti bala pau haulum Carmel hau Simon Stock haus nem kadar spa sanpo way kalong kino ki briu ki deng ia kaneka scapular kalong brown kaneka long yong brown scapular kinio ia ka jingada wat hatmir ka jingiap jengki bakinom ngop ha ka dojok bakin roy ha ka jingai kane kalong ka jingi kai bad ka jingkendu jonga Maria Teisoti bala pau haulum Carmel nadu kata ka por ki briu kila pindri balai ya ka jingim jengki bad kila kam sauto ya ka jing koridor banduai rosary bad kila im ya ka jingim kabakoi kide ban im ya ka jingim kabakoi kide ban long ki badap da ka jinga kum ka Maria Teisoti ka jingriyo balai ya ka Maria Teisoti kayarap yangiru bandap da ka jinga hat hakaju kapor kayarap yangiru ban penne ya ka jinge hakamat kino ki jingtenju kabawan na baro liang jaga partai bad ka Maria Teisoti kalakwa babaro ka partai kan ngeit haukun jaga bakin im rengkat bad ka jingi kai jangu bakin poisha bane bad kane kade ka jingang nu jaga Maria Teisoti haba kapau haulum Carmel hakaju kalum kaba uyelija ula pindu ya ki jimmane blaitau ka Maria Teisoti kayarap yangi banyait ha ka jingshai kayarap yangi ban ngeskem hav Jesu kayarap yangi ban pindu ya baro jait ki jingsiniu na ka jingim chongi ban nangta ter house name katlais pa arpo ar ka Maria Teisoti kala pau biang hau Pop John arpo ar bad kala penny biang ya kane kaju ka scapular hawu bad kala hikai ya u Pop John arpo ar halor ka jinkardor jong ka scapular bad kala ongru ha kaju ka por mallakis ni sai jain kalongas ni baka hiar shaka dimpen koi bad ka penim bon ki mensiam nangto bad ka snisai jain ka kerlalong ka sabatian kene sabatian sngi nagabinda baro ki kristan bad nagata ka daw nadu kata ka por upop John arpo ar ula pinkardor ya ka snisai jain bad ula ong kane kalonga sni kerpang janga Maria Teisoti man nadu kata ka por kabalang Catholic kadon ka jingriyo bale kerpang hamal lagi sni sai jain bad ngi kain ka sni sai jain kalonga sni janga Maria Teisoti namarba kata kalonga sni kayarap ya bon ki mensiam hadimpen koit ban lai loit but kalabatairu hau paba koit hagata ka por hikai ya kabalang bakindon ka jingriyo balai kerpang hakaba duai rosary bad kino ki bru ki duai rosary kinom yap haka pop kinom yap haka pop bad haka temaba baningkong ka Maria Teisoti kala pinshai biang iau pop Benedict Katsan halor ka jinkardor banduai rosary but kala ongro barro ki brio ki baduai rosary hakane ka por janga chinyale kinsayo sans pas ngi janga jimpin jempura
bad ula kolar ya ka taka jimpen jem pura na ka jimpen shitom shipor ko himmen ko para lese ha ka jingim jangi don bun ki benta ngim tip kum ki kun catholic ngim pat sautu balengi duai rosary bad ha ka taka por ki maria teisoti kala ongro lemba shau pop benedict katsan ba baro ki kristan ki baduai baro sautili ki jimaya jonga rosary kinio yaka jingaye kerpang halo jongki bat kidang penim bon ki mensiam rengkat bat ka maria teisoti bat kidang imru yaka jingim kabakoi te hakini ga sngi burom jonga maria teisoti jongulum carmel ni baro ngi de ben shimkia ya ka jing duai jongi ka jing riu balai jongi pat ngimde banlong ki ba kensting ya ka jing duai rosary pat kumjuru ki to ki bala banyo scapula pila ban pendit na ki dukan babu ya ki tiar kuit bat deng ya ka neka scapular kalong ka jingeda ya pi iwai pa iwai bat ujisuru unsa kerku kardo ya baro ki badon ka jing riu badai namar kane kalong ka jingda naga benda jongi lemba ka maria teisoti but ngius nguna ka gospel ru jisu ula on kordit iepa ko korasin but betsaida namar kim snapshu ya ka suru palai ni haben sautu ka suru palai kawan lemba ka kmi beningru haba kawan ban hikai yangi ban yajan shushu badukon jonga ka maria teisuti kamjuwan hikai yangi ban yajan bat ka ban maneya ka henry barabor ya ka sur kawan lemba ka maria teisuti kalong ban yajan badukon jonga ban ngeit hawu balong ki kun jongu kane kade ka jingkwa jonga maria teisuti ujisuwang tolong ki bangeit ya ka jingikai jongu lem komda ujisuwang kordit yangi bon ki beriu ki im ha ka jing kordit namar ngi kentai ya ka tinu balai ya ka suru balai togin pendim mai ya ka jingya de badu jisu togin pendim mai ka jingya de jongi bad ka tinu balai bad da ka bat ya ka ti jonga maria teisoti nginang ya shakamat u francis disease ba koidu ong ngidi ben maresha ka maria teisoti kum khulung pakan ya da yangi ha ka sangdi jonga tongin kerpat ya ujisu ban kerku yangi lembaka kemi baneng jongi tongin penri balai shushu yalade da ka baduai rosary da ka bariu balai ya ka maria teisoti jisu be it ngis ngongu ime ha ka nega sngi buram jong ka maria teisoti jong lung carmel baki kai yangi halor ka jingri balai ka bangi de bandon ban pindu ya baru ki blai tau na ka jingim jongi na ka ne ka parte bad ngindup roy ha ka jinget balong ki kun jongo blai en ya ro ya utrai Jesus Christ Amen. tangin playa ka jinget ka jo nganget hau blai upa badon por baro unong tao ka beneng bad ka kendau bad hau Jesus Christ ukun ba marwe jongo utrai jongi yau bala puna men siem bakui yau bala kana ka Maria teisoti bala shale bein po Pontius Pilatus la sanar pna yau la ya platep yau ula kya shaki baya kagasni ka balai la mi padne ki baya ula kiu shabene ushang shakamon ublay pa badon bor baro nang daw unwan pat ben bishari ki bayim bad ki baya nganget homen siem bakui haka balang catholic bakui haka jinya sala ki rikoi haka jimma yeki pop haka jimmi pat kado haka jingim bam jikut amen Laispa trapusau. Laispa trapusau. Ramadan borni terwa hati
Toya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi. Kalang ka ba priang hon hau blay upa badan bor barom. To try pring jingknya lekti jompi. Nak bentar ka jingaro ka buram kerteng ka jemu. Ka jimentoy ngi berkapalam ku jemu baro kowe. To pediang ko try yakini ki jing terwa jonga jing shakri beriu blay jongi. But to ai ba yangi ki bakin mau. Ya ka kam jingit ba klam pur jongu kun jame. Yalla lemba ka nuksa jonga Maria teisuti bala kerku. Kateisuti jong ulum Carmel. Ban pinskem haga jingit yame bad yaki para beriu. Da ukris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim. Rengka bat piru. To kentiu yala ki donut. Ikan tiu kisah utrai. Tongin aingu ya utrai ublay jongim. Ka sohok bat kade. Da shisha kalong ka ba shonghok bat ka bade. Ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jeka. Banaingu yame ko kenrad. Ko pa ba koit. Ko blay badan bor bat bam jekut. But ban yero, ban kerku, but ban pendon buram, yaka kerteng jame, hakene kasni buram, jangat Maria teisoti, jangulum Carmel. Kaba daka jinka surngi jangumensiam bakuit, kalapon yawukun balaka marwe jame, but clem da duno, yaka buram janga jinglong soti, kalakan yaka bendaka prote, yaka jingshai bam jikut, utrai jangiu Jesu Christ. Lemba jangu ki angel ki aro ya kaburom jame ki hima ki demmani but ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng but ki bor ka beneng but ki sarapim bala kerku ki amane rengka da ka jinkamen ngi karpat ai bagi sur jangiru ki nyaso but ka jangki kadba ngi pen bana da ka jinyaro bas ngeverit. Tongin trang na do ka donut bandup roy ha ka jimpen sle jung men siam bakuit bangin lang ibas kem ha ka jinge kralam ki ha kanu kano ka liang jung kane ka prate bat ngin pindu no shisendon ya baro jai ki jimmene blai tau na ka jingim jungi bandup mane sngur men siam ya uble ulaiwe uble laiwe. Da shisha melongo bakuit kotrai kata me jong ka jinkuit barro namar katangi karpadiame to pen kuit pen kantang ya kini ki jing terwa jongi da ka bapha ya umensiam jame kum ka umje halo jongi bakin kalalong yangi kamet batkasnam jongotrai jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage sinran u om to shim bato bamna kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti na ka benda jumpi.
Hagaju kerukamenta lalaya bam ula shimia kakuri. Bada kabaingo biang yame ulayaka halagesendran uong. To shim bartadina kane pi barra. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang bati mahi bad bam jikut. Yakaben penmi nakabenda jambi. Par nakabenda ki babun. Nakabenda ka jimap yakipop. Tolea kane bankan mau yangam. Kosnam bakardor jango Chris. To pen kuit yangi. Pen kuit yaki mensiam hadim pen kuit. Pen koit pen kia yaki bapang ki bashitam. Yada yangi na opamen. Kajim maya jong kajinge. Kata ngi ki ba penmenda ya ga jingia bad ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki ba bit ben ya hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas ngi varit ngi kar pa dia me bangi ki be yo benda hakamet bad ga sunamu kris ngilong ki bela penyatli kawe da omen siem bakoid Token mau ko traya ka balang jamme ka bala priang ha satala ka parte but to pen janaya ka ha ka jingid rankat badu Francis pa ba ko jangi wilbert marwenu bishop jangi but bahar kiling do but kirinium token mau lemro ye ki himmen ki para shin rang but kinde ki bala yotia da ka ba kermen ye ka jimmi pat but ya bahar ki bala kalat no ha ka jingis ne jamme to pediang ye ki shaga jingsha ka kama jamme to isne yangi bahar rongi kar pad ye me Barengkat bad kamaria te soti bakoit ka kami jango blai. Ujaso bakodo kurim janga ke apostol bakoit. U Francis disease bakoit. Bad baru ki rikoit ke bela penso ba ya me pateng la pateng. Nilang ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jekut. Bad bangini ra bad pendon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu Kallang hame ublay uppa badon bor Hake jingelang kawe jungumen sembakut Baro kaburam bad ka jingyaro Junom la junom Kohimen ko para tongin duwai nagabinta baro ka jingai duwai kerpang nagabinta ka inner healing retreat bad ka jing nikai halor ka jing duwai nadu kat kendai tarik ai tia baharo ki baton ka jing tu mu ka jing kwa banwan ai bakinang ya kendu niam yamat bad pin scam ya ka jingai ka jangki ko pa jangim ba habeni kalang ka bakui ka teng jome kanwan ka yima jome ka long ka mon jome ha kendau ka habeni Toa yang iminta ke jimbam jangi kabahala kasni, pada maaf yangi kerengkan jangi, kumbangi rungi maaf ke kebeles new yangi, padwa telam yangi syaka jimpen shoy, henry terpelait yangi nakabasiniu, terpelait yangi ngi kerpat kotrai nak jing siniu baro, haka jing spoon jamme, toai jing suk jing sign haka sngi jangi, kenamba daka jing arab ka jing isne jamme, ngilait baro bona ka pop, Banginyo jingadan ni jing jinjar baro. Kat bangidang ap kemilendi aga jingermen bakui. Pat ka jingwan pau junganom penim jangi u Jesu Christ. Nama ka jongme ka long kaima. Ka jongme ka boro ka boram. Sunama junam. Kotrai Jesu Christ. Me ubala ong haki apostol jamme. Ka jingsuk ngayi happy. Ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe di ki pop jangi. Henry aga jinge janga balang jamme. Bad haga jing spoon jamme, to ai hakai aga jing suk, bad ka jingyat le kawe kat kum ga mon jamme,
Mame uba im pada basensha genom la genom. Amen. Kajing sekotrai kandon barabo rengka bat pim. Ringkat bat Dap da kajing itu Krist angin ya ingu markali. Hakami ukun lambro jangan belai. Hakami ubaket no ya ka pop jangan parte. Sekito ke bela kot saka jingka wai jangan ukun lambrot. Hogan God, nog persoonlijk wordt overleven. Een reisje op de kafeer, dat het zeer te maken is. Kamet markas nam jangan Krist kan rena saka jangan.
Jesu karko yang i ko Jesu agane ka sui buram janga Maria te suni jangulum kamben ai bakanang yasai na kabinda jangi vai banginang roy haga jinge banginom kerang haga makino kino ki jingele bangilong ki bas camp haga jinge ben window no haga jing suni buro bangin ya haga jing ai ben kerang ka bamol kinom pop kinwan mai shame ko Jesu lemba kakmi baneng chame karko kardo yang i vai minta ai boring i minta hallelujah 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 la 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 To ngenia duwai to ai ha kabalang jame ko trai ba endala pin khalain yaka daka bor janganega sacrament kanla ban mare daka jingshirhem ha kilindi janga gospel kat hadu bakanda poi ben yo I markamat yaka jingsuk yaka ba kamaria te soti ka shakri bari jame kalayo ban kemen lupa junom ha kaburam da ukres utrai jagim utrai undon rengkat batpim play badon bor baron karkoyapi uppa barukon barumen swim bakoid ya lesuk ban penbana ya kakubor babhajang utrai da ka jingim ka jompi Isamu yaumlei. Arspa sanpua. Arspa sanpua. Semukut, kumbara long bamrin kom kum jumta marabor, junam la junam amen. Enyeroy utra Yesus Kristus, junam la junam amen.